jalan pagi dulu guys sama Nena. Jogging pagi. Dadah kakak. Oke bangun. Du. Mana nih? Hah? Jalan-jalan Namanya dong. belum. Udah? Belum dong. Kapan? Udah. Belum. Mandi di kolam renang. Kolam renang. Kemarin mandi kolam renang. Hah? Kemarin mandi kolam renang. Sekarang. Kemarin. Hah? Kemarin. Sekarang. Kemarin kan kita mandi kolam renang kan? Hah? Sering. Mana kan kamu kolam renang? Iya. Mana kakak? Kakak kemana? Ya, mau jalan-jalan ya? Mau jalan-jalan ya? Jalan-jalan kemana? Sana. Oke. 1, 2, 3, 4. Itu dia, Jis. Kita jalan-jalan. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo. Jalan terus. Nah, takut mobil. Ada truk di belakang. Kak. Ya. Kakak takut mobil ya. Ya. Betul nih. Ya. Ada truk di belakang kak ya. Ya. Truk lewat kak ya.